BJP arataria phan chotondor de pin pen parok changphong chujor chot pen methang atowar menangchi pura thekong terang arong aradatum tangka chirungsi JCB pen towar kachisilampon pai ni phainar cap arni lakha inkoira trok duabargri MSC constituency angkang daithor police station ke parlo thekong terang arong aradatum don krep ho ahem tunatum towar kachisilam asai kiklempon Lasonsi lakha inkoira trok duabargri constituency MSC mate EM Richard Tokbi a constituency along thekong terang arong arada tumpen parok jangphong kachutiki kachujor pen edon pen tangka surike thom edon ahem tun atum don krepho arong arada tum methang kedam kewang kesokyun e college school kedam pen chenglok hithi kulat kedam kewang kisunga jok methang kachar japsi Sorkar aphan aning ka che theka vedet ajok rong ara jasimet towar donangji pusi JCB aphan tangka chirung ponpen towar kachisilam pontu athe rong arada tumpen phirang ke angno kache thandun ateng pulote ASDC arachari lapen congress a sorkar ahut ke kirap masap sovet sitami akirap chithek ponlong bonta non parivartan mate BJP arachari a sorkar ke aphong lo loka chupidam towar abang nang silam pipon vek thapusi hada kedovek arada tumpen kirap sitami abatay lo labang so atowar aputha application sitami EM arideng rong atumpen loka chupidam bonta pini anke rong arat pensi bangso atowar chesilam pon thu nang koklo puta hadak arat pen chethan pon athe towar jong si avete pirthe along rong rup chukim chodam amuke akenang sot puta hadak kedo arada tumpen chethan dun Lasi local MAC mate EM Richard Tokbi aphan KADF pen kithur cheng ahuta alangli phansi thekong terang arada tumke alangli phansi cherap chetodun lo lasi neli tum labang so atowar chesilam dedlo kilometer ke thom anke sitame uthot nangka cherap tum thuji phansi chuning ripen lapen towar cholang dinglo puta hadak arada tumpen chethandun thu daihuri pen amos ingti Karbi Anglong News Channel Pilo kan ini mana Mrs. Karbi Anglong kan tiba Mrs. Cerolo atum terang kia ma abiuta abitung atum nang lutum rong labang so atwara kitu kusung alama jenenal tunggang umri ke wang apot ansu se turu pajolo si hok elo tilitum labang so atwara joini tilitum kitu kusung temu penta bang inut injil lapen inut korte itu malah hanlo sini roi boy polam ke kalilo bobita kiru ya son wan mandelo tele bang so tawar kidu kisung bang ke nel tum thetan bino tele bang so tawar bang government lapen council pen alinga government lewang non alinga sarkar lewang non seta sarkar hen pen ke kirap ke homanji pusinili matha asi ke dam tang teng pulote nili matha lo halasot helowing alam lo yes disia sarkar hota putpat ke teng sinang pilu hala bangke iri pen ki hut ko anma arlong da purun hala tanang rap lo la bangke atawar masi prai lap lo lapen adun thu bangke keraba tu mafan bangke nili amen ke pang bono da ka posi Kongres sarkar long kewang ketengsi hasot blok chairman bu mohening ti non abang awelo alangli kedu un hotame iri pen ke claim ko anma labang swa atwara panabang ke alangli langrap lapen la chuncel atwara masin non litum theklong ko ane arlong ko ane pitpur nai kichunun kidugdo lapen aku un sodak an aku kongres sarkar le thot hala sot ke blok chairman EM heri mohening tialang like EM MEC taman roton sar XEM education ke mantang alang like man unahot kijotsi ke remaning kan lo soning kana bang alang li hin pen nili rem denon hai denon seta nangle tumarong kidu kisung doko ko posi pula bang so kemat ha pen asap su towar ke nang bonai lo indeng isi lage ang ton pen kali la so towar bang la non la soang deng bang lang pula aprang ang deng bang si nang rap lo
hala soke siksak nai dim hala bangke dalang na rap tase adun thu puwang bompen nili tumka sondak thak sarkar bangke kirap homan jima pomasi nili tumta la non BJP sarkar bangke kya khan nailo na ka nang rap bang nang pachun thoi ko ason sinil nim thilo nili hin penda nili tumke ini ta rong sa dongin nili tumke ke plak ave ke plek ave aposi soteng si matha jibon posi nili tum arong pen botai ka ane yem long ta kinki dam lo chathan nam lo nili phanta namba klang lo ke dam hota nili phanang khan ponang kinki pon pen api sita non la bang so tawara joini nili ta dun lo la se hala bo so nang pek bon lo non nili khom bong chong hongoi polam ta nang pu dun lo la se yem ta ke tong thik te ta hai na ne ko son lo ne boi phi ta nili tum ki ke ting khan lo ka kang ki lo tawara joini athe ko an le bang so tawara joini ke sik sak nili tum rong ka ne don krep ho pen ba det lapua bari bithung ko do ko don thong kep ne do arat lapusi arong adon ke do era teng lo lasi nili tum pukali lo tum lapu bang ke chok ke lo osi nili tum cirung ke duk som choche se le tangka cirung si nili tum pini bang ke labang so tawar Kinang soda berta nonamat Karbi Anglong News Channel along akimi pherang kinangji Dipu Bokajan Dua Barguri Dongka Wothadlangso Hamren Khanduli Border Umlangpher Umpanai Dongmukak Humri Ignon Thare Gulab Singh Inghi Technical and Editor Karbi Anglong News Channel Mobile number 6002512305 Ejon nampi a ingnar kaphir nopi ka jok Hawaipur araratum kasiksa Nijang Karbi Anglong ke parlo Khiruni Police Station angkang Hawaipur Bakaria Pham kaja angkang alo nampi a ingnar kaphir nopi ka jok radatum kasiksa Pini pai achiklo ni phai krehini arni ada por phai phipen non an nampi a ingnar kaphir nopi ka jok radatum kisung chechak nanglo a ingnar kopi ko sonlo ne Hawaipur angkang alo nang luchok ajok hidi soke etang ajo anta phalang no laplo lapen hemrit anta free laplo bang so along ihum venkonar akar AS02AK 3739 ihum platina bike AS09B 6810 agari anta phalang no laplo lapen hemrit anta free laplo sita Kheroni Southern Range Forest atumaphan Birta Pisita Forest Department atum wangwelang pusi rada tumpen ningjepon Bangso ingnar aphan koson pensi ki phlungjima pusi radatum aningkiti hangjo anpinlo Lapen Forest Department atumaphan radatum aningkiti airset prungsetlo nangtum kopia podlo aporating pen wangwedet muniratum thi eta phitong ke wangjima pusi upon Lapen ke komatne jongsi thengpi erong rot petlote malomso apornang ni kinebji aphan seta non ingnar hemrit nangki free lapen gari motor kaphalang no Lapen ke boring pen lang chu pichot asokacho e kaphalang no lap apita nangtum aporating pen wangwe pusi radatum pen Kheruni Southern Range Forest Ranger Monsing tiso lapen ing namrai komsai khiatumaphan airset pungset pen aning kithi pen ningjepon Kheruni pen kam singdera Karbi Anglong News Channel সব ফুটে স্টুডেন্ট গিলা ঘর গৈ আছে হাতী কাটে হাতী ৰাতিপুৱাৰ পৰা 5টা বজাৰ পৰা ইয়াতে উৎপাত লগাই আছে ঘৰ ভঙাই দিলে গাড়ী ভঙাই দিলে মানুহ মাৰিব বুজি আছে মানুহ ডাইৰেক্ট মানুহ এটেক কৰে এই পাথৰৰ পৰা মানুহ দেখিলে ডাইৰেক্ট আহে হাতীটো বন বিভাগসকলে কি বিহিত কৰিছে এটা ব্যৱস্থা কি লৈছে কি ব্যৱস্থা লৈছে বন বিভাগসকলে কি ব্যৱস্থা কৰিছে এতিয়া আহি পালে এটা কিবা একশন লব নেকি বন বিভাগে কিন্তু আগতে একো একশন লোৱা নাই আগতে আই নাই বন বিভাগে এতিয়া আহি পালে কৰি আছো আ নাই এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰা ফোন মাৰি এতিয়া আহি পাইছে ফোন কৰি আছো এটা গছ কাটো একদম তুৰন্ত আহি পায় কোনোবাই এটা গছ কাটিলে ধৰিবৰ কাৰণে আহি যায় ইমান লোকচান হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে ৰাতিপুৱাৰ পৰা 20 বাৰ ফোন কৰাৰ পিছত এতিয়াই আহি পাইছে ধান খেতিটো বাদ দিয়ক না আমাৰ গাড়ী ভাঙি পেলাই নষ্ট কৰিছে ঘৰ ভাঙিছে মানুহ মাৰিলে হয় 10 বাৰ ফোন কৰাৰ পিছতে মাত্ৰ এতিয়া আহি পাইছে
এতিয়া কৈ আছে গাড়ী নাই, আমাৰ কোম্পানীৰ গাড়ী নাই, আমাৰ হেৰি নাই, ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গাড়ী নাই বুলি কৈ আছে। কোনোবাই যদি এটা গছ কাটিলে, কোনোবা মাটি কাটিলে ধৰিবলৈ ইহঁতৰ গাড়ী পায়। এতিয়া হাতীয়ে আহি পেলাই লোকচান কৰাটো গাড়ী নাপায় নেকি? দিগদাৰী পাই আছে আমাৰবিলাক। ৰাতিপুৱাৰ পৰা এই ইহঁতৰবিলাক ডিমাচা বস্তিতে ঘৰ বি ভাঙিছে, আমাৰবিলাক ইয়াতে আহিছে, টিন বজাইছে, টিন চিন এইটো পেলাই দিছে, লাট মাৰি পেলাই। তাৰ কি চোট পাইছে না কি চোট পাইছে বুলি কৈ আছে হাতীটো। মই দেখাটো দেখা নাই, কিন্তু আহিছে ইয়াতে ৰাতিপুৱাৰ পৰা আহিছে, ইমান দিগদাৰী কৰি আছে। এই অঞ্চলৰ নামটো কি আছিল এইটো? হবৈপুৰ চাৰালি। হবৈপুৰ চাৰালি এইটো 1 নম্বৰ বেলবাৰী হয়। ইতিমধ্যে আপোনালোকে যে ৰাইজে এগোট হৈ যিটো হাতী খেদাইছে, ইয়াৰ মাজতে বন বিভাগসকলে আহি পাইছে নেকি? নাই, অহা নাই, এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই। আহি পোৱা নাই ইয়াত। অৱগত কৰিছে নেকি আপোনালোকে? আমাৰ একো কৰা নাই, কিন্তু দিগদাৰী ভয়তে এনে আহিছে বুলি ইয়াৰ ঘৰ ভঙাই দিছে ডিমাচা এইটো একজন। কিন্তু বন বিভাগসকলে এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই। আহি পোৱা নাই ছাৰ। এতিয়া হাতী ক'ত আছে এতিয়া? এই ইয়াতে আছে, ইয়াতে ঘৰ ওচৰতে, ইয়াতে আহিছিলে আগতে। ইয়াৰ পৰা আৰু খেদাইছে ভয়তে, চব গোট হৈ পেলাই অলপ ইপিনে গৈ আছে, ইয়াৰ ওচৰতে আছে। কেইটা আছিলে হাতীটো? একটাই আছিলে, একটাই আছে ছাৰ।